Fotbal bavíte? Football? Good. Dobre. Nie baseball, basketball, nie basketball, baseball, football. Futbal. Jeho brat. Ale americký, nie? Yeah, americký. Americký. Pittsburgh Steelers. Yeah. Tomu fajne, NHL. Európsky. NHL. NFL. Hockey is NHL. NHL. Hokej. NHL je hokejová, Hokej, ale majú aj NHL. NFL ako futbalová. Hey. A Bondrovi. Slova. Košice. Washington, Washington. Washington Capitals. Bondra. And Yager. Jakier Czech. He played for Pittsburgh. Ten pali Pittsburgh. Pittsburgh. Hey. How about I say? Po polnoci do 3 na 7 do rana. Kanada so Švedskom. Kanada, Amerika. Till 6 p.m. till 7 A prečo dávali Ameriku za Švédsku? Pri 2 nedeli na vrtoných nás. Do soboty na nedeli. Dneska dávajú finálový zákon. V poriadku, ja to do soboty. Ameriku a Rusy. Do soboty na nedeli. When did they get like Dobre, zápasy vedú zmluvy. Wow. Nikto neprijali Američanov. Sami Američani neprijali Američanov. Primali kolo Rusov. Smolu majte. A tak nemohli dať, nemohli. Atlantika. Už prečnala. Čekaj, teraz nenej. Zdravý. Ale každý mal uľato. Ja som mal. Nie, teraz? No, u nás je taký zvyk, kde sa musí zaspievať. Dvom buď Anička, zavisli ročička, nech sa ti o mne sníval. Dvom buď Anička, zavisli ročička, nech sa ti o mne sníval. Prečo je osud tak krúhly, prečo
To je na prúser do toho. Nic probléma. Ale čo deti povedia? No problem. No problem. No, každý má a zapustiť. Ale Umelci z mikroskopom. To je fakt umenie.